tong ke National People's Party ubak Mandilas Nongbri ubanya kunya ke election MDC na Kalangren constituency haka lifeway triku kulalengkot Araja Arpusan ula tap kertang yeladi ha office deputy commissioner na kebentak election MDC haka Khasi Hills Downwest District Council kapan selong haka arpway triku rempang Araja Arpusan. Hakari keski laidon lang daw ba kitbor lang nong rem state secretary ke NPP ubari peje ke Southwest Khasi Hills District udnel bi T Sangmao president ke NPP Ranikor Block ubak Maitar Marwen working president ke NPP na Ranikor Block bat kiwe te. Haba kran sigilat pathai kubor ubak kitbor lang ulapan pau ya ke Jinkerman ke Boskem bau kertong unyo jingjob hakani ke election kam tam bagi noyelam UMLA barem ke constituency UMM Dango kilapen ya so lang bat ke NPP menta ke Kenti. Ulang ru bau Dango dala dia umunjur bajan borok kinong kersan jong kila penyesok bat ke NPP henry nakaliang jong Dango 4 la ban Chemrai ban ai jing kersan em ya ke NPP. Kidon ki breu jong bat Dango mangaru adayu lidah jong mensua ban lebih don hang ne kini ki perlok be don hang ne te barok menta kini ki wan ha kaju katim nakamta ban kersan ni bak Mandalas hang ne kapen i ba kadon kata kajing pai ya ki jimut jing perkat jong ki nong yalam jong ki pajba jong ka konstituensi sauni usamarang ba bat ban ong mementah baka tim jong ba Dango kala don lang kadai kajing sisa bat umdai tang ka tim kepala don lang mensua henrei ki wei patru kila don lang hang ne tedai halor kata kadong rim ba kumbang ong na bastang ba yunani masli hingi sim ya karai ban pendiang ulu samarang baru daka collective decision, collective responsibility, bat ngangej, bat dakata kabamut ba dakatim kabarem jungi barok hoj rengkat bat kini buan thamai, idon ya kata ka jing soskam bangin ya ya ka por ka barangsa bangin ya pensutu syu ya ki norem ki baka parti kadan ban pensyai syaki bajba jong ka konstituensi daya thu dam ya thu sepang ba Dango ru pila de tip hi te pila i de kini ki breu jong ba Dango ki don hang ne tenga nget ba ya ka ba de hi ba Dango simet te i ngan i haka jing start jong uhi ban ong nganom la ban kren menga on behalf of ba Dango at this point in time ten re nget scam ba mo so ong hilade ten rei kakam kan keren kam jam ne kakten kuma phi mi pila ong menta ba ki breu jong ba Dango ki ba rem ki ba thamai phi ki don lang hang ne te kamut ba katahi kakam kala keren hakane kasmi mo ia ka bandai ka statement ka balong personal baik jong ba Dango tengah i hayu ba Dango hi ban keren kata tin baning kong nga ban yakun ni ka election de kumu kandidat thamai ngalayat keleng kisnong ngala pedeng kicigi jong pejba bat kicing kersan jong pejba de katkum kajing so jonga bat kumba POE bangidon kajing kaben akan ke election bangyo bangin poisha katong kaleng kajongi political party ngim lapor ban peji kiwe ndrengi tre la kajong kam de ngamtip bano badai umenyo penen ndrei ngi kamen ba tangkawe ba katim kajongi kadika ba ka parti kajongi kadon kajing ele mata ngidon kajing kamen ngapai sya ka konstituensi kajungi midang sadin hasibun kiliang hakaroi kapa haki benta baro midang sadin tika longba ludang apoy syak tong ngan trash tom pan urlong kini jingdon kam kiba kipai ba kum kadong katany kidon kam ya ka jingyarap na kabor sorka ya karoi kapa pada kabakan tiu ya kiwi kiba midang sa kijituna konstituensi kajungi Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Kakot kakia. Kan nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya